Kumshi benta benrakhi yakasni kha jong Mahatma Gandhi ukpa jongkari India kabadai haka artarik urisau ka cleaning surrounding project rengkat kejinga trelang jong ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change bat kejinga don ketilang kedor bar Shnong Mawryngkneng hapo kejinga lam uba Peter lawai haka apusan tarik unai lur kilami renti ban penkhoj yaki saudong saukun jong kamai maryang ka Shillong ka surok ba ngadu pamlair ter syadu Mawryngkneng. Kani kajing penkhoj kalong kumshi benta ban hikai yaki pait ba nong Shnong bakidei ban lek khoj ban sumar ya kamai maryang. Hakani kasngi le don langru ka scientist and nodal officer jang ka Ministry of Environmental, Forest and Climate Change Shillong Regional ka kong V Sayo unong seng ka cleaning surrounding project uba Jeff Kenjing usodar Shnong ka Mawryngkneng ba Peter lawai bat kiwe de. TPE hangi now we are starting the work. We are starting from here and here and all the way down. Some party are down also, and it's so nice to meet Dolrich also. He has come. Iwan di rong ba dong jong kadong mindo hani po Mawryngkneng in ski fido. Ba stunat si bon ban kendu ibi. Ti ta hai kai ni tai lang mi khoi suba ma. Da lo nei ba. Lo nei ba dong. Nadu menen ngalayo semua begini kecingwan kecupi kembala ya putih ke saudara Shnong ke Mawryngkneng. Hari ini begini kecingkoi kini ke clean surrounding hapok ke Shnong jungi kentam hapok kini ke national highway. Ngalayo semua peniawan sini mengidap syar saga cingsungu ke namta jumpi tapi layawan sini Shnong jungi berpin baik ti layo I ba kadon kam syar ban pengkoi hapok Shnong jungi ngi kumginong Shnong hapok Shnong Mawryngkneng ngi ai cingkuplay syar ipisia. Begini baru kibela yawan lang benseran yapi kamtam yapi bapi lai pembek yang ni program kejungpi ban pinwan ni pok Shnong kejungi ban don kata kemensiam ban yarap namta kene ka cingkoi umdai datang yang gini nong Shnong pok Shnong Mawryngkneng henrai ki banabar Shnong ro kendon kini yang ni ka cingkoi kejungpi along sya kata kecingkerku namta ka ni ka Shnong hi bat ya baru ke imlang salang pok ka Ri kecungi kan pok kami Meghalaya hi borok kawai bahkan Indonesia kata kami siam menyertai ban penkuat hari day bat kene kecing kuat kecing suba nang ngintip ba kene kecing kuat kecing suba kalau Indonesia kata ka badun kam sisa namta kecungi hari day bat kakuat katia tam ba kan Indonesia kata ka kecing kuat ban yada sisa namta kene ka cing sniu lane kano ka cing pang cing stom kepada nampak Shnong tahu berok kau. Nampak hebat polis pun ni kena kecing. I museum kecing pi yang iro bengin yal don lang benir don bentalang bat pi siara kena kesengi keba pi layawan isya ban yarap lem ban namta ka kuit subah pok Shnong tahu kecing polis pun. Polis pun mah. That one earlier was the before. Now in the process it's almost over. So you can see that before and now. The before and after. You can see the stretch. Kaba shwa bat kaba kani kaba mentan bala de penkhoj. Shadian jonga but surrounding jonga pini kini ki plastic litters ki foils ki balalong ki e-waste ki balalong ki generated waste ki bamlong biodegradable at all. Te kalong kata kajing kya naliang jong ka office jongi lambat ka project clean surrounding ngile something kung kani kasi nyemla man pendek blut dai kanlong ka awareness ki brio baro ka public ba ngindon lang kata kajing yakit kli habangi ya kani kalenti manginom ya bread pathar ya ki song jongi ki plastic chips ni ki song ayu ki ba ki pack ki food packets te kalong kata kajing terpat naliang jongi baro te mentang ngidang ya ban pen khut su shadow Mawryngkneng stretch te ngi kandan kani kanlong ka ka job but kajing pesapian yang message nak mentah kaji pun ya kani ga stretch along this NH40 place. So now at Mawryngkneng
You can see out there. It's satu kali niat cai lawan. Mawryngkneng, as you can see. Mawryngkneng PHC. Quê, quê rồi. Sự thiện năng quay. Kali niat cai ro balik. Kali niat kajian ini ada serius. Yang tabat ki member borok sekali ke project clean surrounding di belah Shimenta nak menta banwan sekali ke Shnong jengi ban pengkut yaki saudong sopun entam sekali ke highway naduk komhe tentang naduk main road untuk pula pengkut borok dengan di jing sedang tapa sekali cai mesin bagi nok Shnong kemudian kawanas bagi nok Shnong ke nolai nongwan bagi jingkut ke ke kodor bagi jingkut ke kamu jing trelang na borok iliang tinggal itu beli ini ke bawah napo kena ke Ministry of Environment ke Climate Change scientist bagi borok ki bayawan Malaysia matalah ni pun kena Shnong kena dapat ke government bagi itu beli kerpang bagi suku ru ya pi ko ba Jeff bah kenjing i belashim kena benta bat petip yang apa ikut benda kena projek ko Shnong jing ini sekalian Shnong sobat agi cukup beli ke Shibun nam tak kena ke berkhaj bagi jumpa kerpang seka project clean surrounding wa kini kam bahasi kena ya skmat akan long ka job nak mata ke jimutoi om tang chong ka project clean surrounding hari nam tak ke jimutoi ke masalang bat kamarian ki berkuai Shibun. Thank you. Cleaning mo ngisi job na ko project ni ka roadside cleaning activity. Roadside ko bang iskun ko tang ka roadside hi. Ti ngala perkhat ni kaliang la aslam ha mo tang ba ngirung empat ya long empat long organize ba ke nomor dengilung kinyut tang ni nomor sini tu mendai tang musulum bilor sin fi orang pukut sini tu mula pun kujut ke kumai yele do fi yele mentan ti ka ba don bok bat ka ba snow tanat hangni kalong ba ka Shnong kala pun biang hi kali bar kin bakan kin yupi ti hangni kali combination long hot ka project clean surrounding kata hadian ringkat bat ka dorbar Shnong jong ka Shnong Mawryngkneng Andrei ka wholehearted support pat jong ko Ministry of Environment Forest kan kato ka singi phone kong sayo nga mo kong dari scientist pat senior nodal officer ni yung mingidon ta program bahable pun ko pidon jaka ka jakala ready lupa ngila perkhana stem dengan kontak ni ba Peter ni belum rumah Shnong de hata ni sapoi sini tekani ka umde bungi omba nginawan pun ko dengan hapun ko lenter nado nang tes du sini bon le kata ngimantang idon po Mawryngkneng idang dep na po pamleran te ti hendrai kan ni pat kan long ka jingkersiu thia ni Shnong besani ya no bi ngi ku mangile hang ni piro ya tai apa do bado do phimla bale maroi ba Shnong leni bat gino gi office de gino gi organization de bikhot ngi rungi sotona ni bonwan ba depends pat pi sei ka Shnong kumno ka jingwan ka jingle tungi kata pat long yangi kan hendrai kiwi tungi pat ni sei lang kumni nama ka Shnong ka jungi kan khoi kumni kan nama ka ka bangile kan ni mata jungi ka dei nama ta ka lawe mo ka lawe ki Shillong na ka yang ba ti bangi yelum mentan hopeni me ban ngai yelum mentan gini plastik e bro khoi gi kong ei dang yelum hang koi plastik e mata to ko wi ka tim gidang yawan gidang ya bam refreshment te agini ki plastik ki trap ki trap ini ki mo ki gas ki repair especially the greenhouse gas te ki release pat nang ni sakaji engineering mensia mengite kan ngi layat te pro de plastik ba kadai ke katno ka jingsni pot o kampot ki don li hangi ki bala bet khndo da fiti gumtu hi kalong gum bret ka sujabo hendrai ka konten plastik kalau bunju hi te tangita kan na kaliang ngi tingi suya kerpat long boleh khoj pangatai long boleh khoj sumare kamarian te na dep nang ta khang bangi rung mulai ben i ba kari jumi kalong gawe ba ai nuksa